why uri hava munhu ka wanuna na wansati kuri u lo tikhoma kumbe wo kala mahanyelo ku vutisa mani wa lava ku teka kumbe wa lava ku tekiwa ku vutisa mani mana n'wana u kwihi kumbe papa n'wana u kwihi ku ka n'wina va swi lava ku hi tekano ku vutisa mani mana wena va loya kumbe papa we va loya ku vutisa mani ku ri wa famba tin'anga kumbe lavo porofeta ku vutisa mani kumbe a mi vutisani swi ta vonaka hi ndlela ni byeleni ta swi tiva a swi olovi swi sweswo na niwena evan'wani hi nga tsikiwi u nge vutisi switsetso na niwena evan'wani hi nga tsikiwa u wa nkarhi wa switsetso na niwena hina hi va hi jahe munhu xexo na niwena phela ranga va ri koka na swihlangi hi ri tendera dideto na niwena u nga koka na rirhandzu ka mana kona ma borha hi ku fana na papa kona madihlangi mo ariwa na niwena xo tlhandlameta hi te hatsamini na munhu wa mina se ni lava xa mina xo tlhandlameta n'wana wa yena wo se kule nyana me ni lava xa mina xo tlhandlameta u ri ni n'wi lovolo before hi kuma n'wana a nge ni nyiki n'wana ni nga lovolangi lowu wa sungulake a lovorile papa n'wana wo thwa ya nga lovolangi before va ku nyika n'wana loko no lovola u nga tswali ke a ni nga lungheli kumbe tibetiri ta xivelekelo ti herile a ni ku tshembeli no kombela ni ku rhangu ni nyika n'wana ni ta lovolowa ku hlayisa na
swi kota vona lowa matevula ni n'wu onhile kumbe ti-views ta xivelekelo ti chili a ni ku tshembe u tikomba u ri fast a ni ku tshembe ni nga kokakoka dzovo ni ri vuyiselaka titartelo kumbe injini ya xivelekelo yi betop a ni swi lavi kumbe matisa mabyabyake yi tsukisa geji kumbe na marhumbu ya xivelekelo ya rosi a ni ku tshembe kumbe thangi ra kasolo na ro raputa a ni nga lungheli petrol pump yona ya tirha na a ni believe